یکیتیا راگهاندنا آزاد خلاتن کده این شهید مظلوم باگوک و هم جی سپاسنامه لروجنامه‌وانان بلاف کر. دوی روژه ده سه هفکارن ما خلات گرتن. یک جه نوچگهانا ما لیلا عبدی و هیبا فتیح که خلاتن شهید مظلوم باگوک ورگرتنه. هر وکی نوچگهان ما سلیمان طویل جی سپاسنامه جه هلا یکیتیا راگهاندنا آزاد و ورگرتیه. شاهیا راگهاندنا خلاتن شهید مظلوم باگوک این کدل قامشتوی هات لدارخستن. چالاکی ببونه 128 سالیا روژا روزنامه‌گری کردی جهلا یکیتیا راگهاندنا آزاد و بریوچو. نونرن سازی دزگهن چاپمنی روزنامه‌وان مالباتا شهید مظلوم باگوک سازی جواکی و چاندی تبل چالاکی بون. پشتی پیشاندانا سنویزیونه که در حق روزنامه‌گری کردی ده کسین آخوین بحثا سال اندریج ین خباتا روزنامه‌گری و زحمتین که هاتن دیتن کرنه. هات گوتن روزنامه‌گری کردی جه انسیاتیوین تاک کسی و ازمون سینوردار در باسی خباتا سازومانی یا بریخستنکری و دومدار بویه. پالا خواه دا میراته خویات یکوشینه دا که مدل که مدیای یا پیشهی و پررنگ با آفرینه. دستور وشاندن کۆبارە هەوڵای وەرگرێت و یەکەم هەژمار لە 15 گوڵانە 1932 دەرکەوێت. راگهاندنا ما کوردی هەیە و بە وێ دیرو کە ئەمە هەر بمەشن و لەسەر ویشی بەش دەدەن چێکرن نەها ما بەڕاستی دەچێت دوانزارên دەرباز وێلیکاری و بوانە ڕنگ و دێنگی و ئەم حەقیقەتا بگین ڕنگ و دێنگ و حەقیقەتا بگین بێنیشان مبانی روشی روزنامه‌گری کردی و یادی 128 سالی درچونی یکمی روزنامه کردی پیروزبایی لروزنامه نووسانی کوردستان حاج دەبێت بە قوڵانی گرنگ و زەحمەت دەدەباس یعنی دایمی چاپمێنی لێفەمە بیکاری ئەو پەتۆنا بۆ لەسەر کوردان داوین و بۆ توجارێکی کوردسەری خەباناتی بەناوچەی تەچناکە ژوار دەکرێت بەڵام کاتێ باس لە وڵاتانی گەندەڵ و ناشەفاف و ساختەکردن لە هەڵبژاردن دەکرێت سێفتیە وڵاتەوای کوردستان بسەر بوو جارێک دوێ ژێوەتەوە پیرۆز مساعدەوەتەوە بەش وکاری هی بێتری تێزدەر بێت وەڵی نێژە بەلکی هەر کەسێ دەبێژێت چاپەمەنیە بەڵەوە آبên وساyan û ji nazim û cîhanan bigre heta ezîzan û hekîdan gelek jinxaz û mêrxasa ragihandinê da vê axa pîroz. کورد دەنگی میدیای کوردی دەنگی ڕۆژنامەنووسی کوردی هەموو یەک بخات لە ئاست پرسێکدا کە پرسێکی نەتەوەیی چارگوساز طویل هەر کەس وی ناز دەکەن. و تا ئاستێک ئیستقرارێک کراوە لەبەرەوە من شانازیەکەم کە ڕۆماڵی دوودارێکم کرد لە ڕۆژاڵای کوردستان. اف سازیانا زمان وینی راگاندنه ببه یک زمان چاوا ایرو گل داخوازه یکیتیا کردات که گرک سازی راگاندنه جی دوی چارچوبا زمانی خوی راگاندنه بک یک جبو کاری به بهتر دستکفتین گل کرد یک کرد بانگازیا ویدکن جبو و دستکفتیا به دست بخوم سوگرجی بکد چارچوبا قانونی د چارچوبا حقوقی ده هم در هر چهار پارچه کردستانش به امی هم شو پاری حوالی می شهیدی کود لگرینه حقیقت ده شهید کتنه امی هم شو په وبردوام بکن ارکو پسیونی کو کتی سر ملیمه هم وک روزنامه‌وان هم وک اندام هم وک هر پسیونی کو امنها جی خود ده دگرن